Zdravo, prvото интервју за време на All Web го правиме со Ружица Врдољак, таа доаѓа од Загреб од агенцијата 404 што се занимава со дигитален маркетинг и PR. Минатата година успешно го одработија проектот The Voice, хрватската голема популарно шоу за избор на најгласна Хрватска. Ружица ќе не каже накратко што се случуваше на The Voice и кои би биле лекциите кои што медиумите, телевизиите и спонзорите на ваков тип на настани може да ги извлечат од The Voice. Pa može, evo za početak rekla bi da je Voice bio apsolutno nevjerojatno fenomenalan projekt za radit. Projekt na kojem odradila sam stvarno stotine digitalnih projekata, ali ovo je jedna posebna kategorija, s obzirom da se radi o prvom spoju, ja bih rekla čak i u regiji, potpuno integraciji televizije i interneta. Znači mi smo paralelno radili dva ekrana, to jest paralelno smo radili jako puno sadržaja koji nije išao na televizijsko emitiranje, nego se vrtio samo na društvenim mrežama. Ono što agencije, firme, sponzori i svi ostali prvenstveno mogu od toga naučiti, pa mislim da je prvo da tamo im je doista target. Znači ako do sad nisu znali da se tamo nalaze njihovi gledatelji, kupci, slušatelji i svi ostali, onda je vrijeme da prihvate da su svi tamo i to pokazuju i brojke, fenomenalne rezultate koje smo mi ovim showom postigli. Definitivno ne samo da trebaju doći, nego kako i kreirati taj sadržaj. Nije dovoljno raditi neki generički sadržaj u kojoj oni su samo na društvenim mrežama, nego trebaju napraviti specifičan tone of voice. Za svaku, zapravo svaki brand treba imati svoj, shvatiti koji je i raditi zanimljiv sadržaj za njihove fanove, followere, gledatelje i tako dalje. Tako da mislim da budućnost nekog kombinacije televizije i društvenih mreža je zapravo u toj potpunoj integraciji. Zapravo mi najbrže saznajemo kako publika reagira na društvenim mrežama i baš na Voice-u smo vidjeli jako puno primjera gdje su konkretne statistike i trendovi društvenih mreža pokazali tko će recimo ispast ili proći dalje, tko će biti najpopularniji na kraju krajeva, čak i koji će pobijediti. Ружица, вие организирате една годишна награда која што се однесува за награди за добри кампањи направени на социјални медиуми, вклучена и Македонија, се одвиваат регионално. Прво прашање, колку во регионот се размислува дигитално и се делува на тој начин и второ што би им препорачале на македонските компании од аспект на оваа награда? Pa evo, mi smo već 3. godinu za redom organiziramo tu nagradu i mogu reći da su prijave, sve ih je više i sve su kvalitetnije. To pokazuje da cijela regija zapravo ide, ne samo da ide u smjeru digitalnog, nego stvarno prati trendove i kvaliteta samih kampanja je apsolutno na razini svjetskih. Ove godine smo imali čak i jednog samoborec pobjednika iz Makedonije, tako da smo stvarno ponosni na to. Nadamo se da ćemo imati više prijava iz zapravo svih zemalja regije, pa tako i Makedonije. Trenutačno ih možda nismo imali toliko koliko smo se nadali, ali zato postoji sljedeća godina pa se nadamo da će se agencije prijaviti. Može da se razgledat условите, критериумите за пријавување, веб страницата? Da, možete pogledati na somoborec.com, www.somoborec.com i tamo možete vidjeti sve kategorije i sve pobjednike i sve prijašnje godine, radove. Stvarno ima odličnih kampanja, tako da toplo preporučam i pozivam sve ovim putem da se stvarno i prijave.